Bina, makeup. Mùi chúng ta xem. Isya, aku tahu sih. Aina foto sama tahu sih na kali. Ado isya nanti na bio. Bina, matang yang saat ini nang wali tu. Director nama role mana ya? Hingam kabat. Se. Hello everyone, my name is Atila Lair Ingbam. Nuravi the Virgin Hariba Manipuri web series asi hauzi Ipo Media da yengba phangbiragani. Na hai le jagoi shan. Hey! Masai na duk tha na sak thong kalam hai drai na. Ha? Duk tha sak thong mo hai dra ba? Mama hayang jagoi kita minna bani paikha Nang paikha na lubra. Na thibong cha na lubra. Ha? Nang paikha du tha na thibong cha da ya dra ba. Masina ne masi ni mana kit angang ji wara kadra haire ga mana heli ne hai na thibong charam dai ji chang ka ni ne ha na thibong charam dai ji chang ka ne ba tang de chang khang ni na thibong charam dai ji chang Nuravi the Virgin Hariba web series asi award mayam ama pibirakraba web series makhal amani sa tori me ji ga paisa khong pa sa tori ne ba ai tombi ho ju sa ka ni event tombi ho kha wa lo ai sa ka tori ba isa se Hey, aibo, kok sih so, hai, lesabi adi bi, nang isa nih hani dia kau nang yung pan bisa kamu ya nang kok, hari sini nang, hai, thamai di kai no, thamak sapai di kai no. Series asi ako'y pagibigi mapam kaya amad thokpa asing tasing thokpa thambok sing adu ako'y kusanjera aga screenplay on ta sabani web series asi dugo tonga Happy birthday, happy birthday, my lonely daughter. Happy birthday, my dear. Ngasi sagi happy birthday. Sagi happy birthday. Sagi ne birthday to you day. Hariba web series ase India gi wang mada Russia Spain China mafam mayam da utkhaba lekhrabani ko aduga award kaya am su phangkhraba web series amani hariba web Hai ai pi rage haba. Khangre da na so andak Sharma lo shalam ta ji ji mata ti jare si ai kana no ai ga ni lam ta la wai la ko so Kai nu tai du bo, to hoi de haba. Si, hogol to hoi de. Hoi se ai pi rage ba kanu ai pi rage. Pare du cha chau gi ji. Ho ho ho. Nó sợ bằng thuộc của đồng điểm chứ. Interesting oigani haina khanjai aduna mayamna hariba web series asi Ipo Media da sungsoi soidana meeting tabiyo. Thank you.